mala ji kos ci loy da teze long ke jale chane jal ke jere jogo ke yobin ci kos kon yob ke je ke nindi alin chane ling chane lesson to go chane ke ling long ke ti shere dial te ci we to go na ke damanda ni David kak ke gambele cha gor bo damanda ni tu lam also ke gambele and then chu ni manda ni Rachel chu ben ke ci damanda ni kam chu kon banang ke chang ngwan den ci gat chut the con bằng cầm chang đi dian so mà đong chỉ cần miskin in to đi câu review boko jan ku summary Friday ku le tete no ke chang amba kelian and you man do ni nyon ching ba on ba summarize the check and do Friday ga so I just say welcome to Friday and chang real koro dana ka pi chang long ka ta slide me di de long before you con re de chan lang ka me tot elia wo ka jimeral ko de ro kus signal kan pin ko la check da aka tik da chaka jala set ke duka jan ta me ko jin ko smu ko ka jin ko smu yob ne te chine jale chi jal ke dikel ga God Israel chine nen re Bible ga ko ne encourage ki give ne ngas me dit ki hope me dit no ngudi la di che ke me che lat ka kel ko ngudi pale ne ka ko ngudi no ko ne ko me me dorar para jag ne ko bu ne loy ko bu ne keriede post lesson me kat biteke jisko kana loiko ko bineka kapa bineka link along with the jiki choti shukar midi go along beto ke summary mi check mi changun enyi mandan ka mi chale testimonies for the church political volume 6 page kudan yok de jen bakelu dangwan tell know the dealings of God with his people should be often repeated. And taye chukut chelet keje keneke, taye chukulet keje keneke. Ludoro long ki gwa long o de ka nyake, de ka nyuk, da ka nyake, melat ke de ka nyako kwa ke ti menyok. How frequently were the waymarks set up by the Lord in his dealing with ancient Israel? Take a teach put ka la da duop chirka ke te mere duop ki tinyu na duop tiche nyot ke jale jal ke je ke na God Israel kel Israel le wal te che lat ke ti lat ye de nyono kon duop jal ka kon bo at least they should forget the history of the past o chicken te chi tuo ko run te chi do jok ko chi vidien che de ruwi ke he commanded Moses to frame these events into songs che Moses Jacob can ditini can teach it to they can like the deed la they can let say ke la deed that parents might teach them to their children or they managan can managan ki deed gan they can gaatkiɛn can te dia they should to face ko kare ala ko obedient for his people in this generation the Lord has wrought as a wonder working God again boke ke ni de jaga ti generation ko kon le tini te tun want to go to support bo chakalat ko ki de ki ko dan the past history of the cause of God needs to be often brought before the people of God te chi talk no wal te chi ko kalat bor ke no ba ka no ni am ne no kos ke ni de jaga ti ne den kwi amene ne den dit we need often to recount God's goodness onene gwa bu kon koy pos bu kon agoro team kon ni siang ka gwa bu kon pus bu kon a point ka bu kon a lep praise him for his wonderful works and ode kon pus de kon a latas large to pi goy ke de ken pi lene ke dia tango tenchala en ran ko kon de ran go back de ran remember ken dia tandong suppose ka lat ke je chang tang quân là we dino tiêm cái nít trên giấc dia den chi tuo dong brand ten go den chi tuo ke jen chang mo dong de ran to forget che ke wale chi kon ker kamal chi kon ker e chen te tu to bi je kon ke be chi kon te ke tek ni ja kam kon na mo lon de ran put la te lai ke je la ke ken 5 senses ken di ten ku kon le nin ke ngwei kon ke bil kon ngwa ke lin kon ke thì ta nào thì đông chăm quên chỉ chắc billy vậy để chua mới đi đi cái này đến chăm quên mấy chỉ cái chua mà cái lab du đúng là cái loại bố cô cái này dia thao cái lab của cô mới giặc nerve point du cô biết cái lab bị lab du bé ngay cái phần qua khi boom du cái này lab du biết cái lab cái là bị quan bị chuông
a blessing ni di boko kot o bu wang dan bo benin ki o bu jizdan bo belien ki bu point dan bo be me be je ki beru kende di ala to ko tinus kono to kon teka and further thought me ki re chere ka Friday ta kula lat ko mi chu ko bu kun chale let jani chu ko baro kene book Hebrew ci kon ga book when brand ko ku when ran parade but in book into ka rajin story men jalat ka ka jen book let jani ci ko baro raje ke me ci to ka ke Stephen me ci Stephen jo right the boss palka ya ka la story ni dial te ci to ka nyu da ko kwen ye chu kreso jara me ja la de ben ka jara me ci kene lo the Luikian chicken, yeah, a long time chicken and a tasty, but no con a very famous story. The more chow boom, yeah, chicken and nuggets, make on and story no more. Kay Bruchoka, well, kelbo, make on a jagore, the faith hall of the hall of fame, faithful people, Nathan, near for the long, again, yen one jaco guarden. You're gonna look at Abraham, when a able, when a Nadial, take you put chiều đông khen có còn pè đây dân lịch kiến chỉ có pèn vào đây dân lịch kiến bắt chừng cốt ngủ phải là cái thì cái mấy chiếc tuộc cái gà đi xuôi nên mẹ hút mình cái mà còn cái qua gì mẹ chỉ có là qua mẹ the historical psalms are powerful witness to God's fidelity to His people and tin cha gor có book David khi book din này cũng còn là quen này và news kan còn chụp bom bom mà long khi nên cái khi có đồ cột mrong có để nghe each event in history of God's people was providential step leading toward the final fulfillment of the divine promise of the world Redeemer in Jesus, in the person of Jesus of Nazareth. Kente di alte ci tuo, ni guaye ni me tuo re ka ke beneke guaye ja God is really nang ni ke Egypt ke na ga ta lel ko ke nyo kamrar ke Egypt lele ke bulbo re doar e meni me ci kweni ye ci preso. Jabena wa ke yayi to nyu kono bu kwerani ye jukristo ala ra Nazareth rameben in the if even the trials which often perplex God's people and made them think that God has abandoned them were under God's sovereign control and part of His providence because God is the supreme Lord of history. Wa ni kentin bag rig di alde ci ken ke jeken gat ken nekos ten ñun was kien ki ñun was kon ken de diala ton char kon ki char ken eno ci kwero ku don ci ko kapanting wa ken de diala to te ken te control ko ku dun en dini jen ke ti dial ken de diala to bo peti te pinde ke te ga lang ke ken de dial ti news kono ko take a long with the history ni te to wa an point and sam je la de gwa can talk a tea ko de can de many natin chinga the gwa ko kos de tadien bo de nyot kon and o kut a jeni faithful kala promise nike ki yai nike la ka roman however the repentance, individual and groups were excluded from the covenantal blessing. But Nathan Chirodi Rieet, Michirana Hajo Chiduerte Kutuo, Chikon repentance, Chikon a belaki, Chika repentance, Chicken. Chimney to put the quite large Pele na ka duerkien, Michiraro or the Rieet duerke, a wako la take a quite large, go back a pelica. Ma kon bo mirit ko ka duer kon because kon peleka but ne den bu ngut e chilu kien ro de rit ko ko re duer kien bran guro bo ngut le den nyin kete lede wa ngai kon bu de ne betuo ko guru a ki guru ane dial kene to du den bo yang bo ya bang what the psalm encouraged God's children in all time to hope in the Lord and remain faithful to Him. And o chumo kon long ke roi ni de bi ti and o de God Kuɔth with Nikki and the Alde, the Tatangas, Kadek and Libre, for the Dick and Guru Dick and Hanakosaka. Take a Micha Gorka Bogmichale life sketch of Ellen G. White, page 196. And oh, Telemide Dualcocon, we have nothing to fear for the future. Telemide Dualcocon,
kon ko weda mi am rete ke me bitu ko room ki mol ka future me bitu ko awa except as we shall forget the way the Lord has led us. You know, and me chipon duk de chipot kon bos ke run de chiwa ka past history me chipon ko forget ken de dial de chipot kon bos ke me chipon ko forget. Again dong de kula me be long on but me team kon ke bukon red ni ngazdan ka ko jen ku lesson a wala ne you know te chi to ka past history ken ja review ti shere kon dial you know chi ga this well chicken te chi ko tere ala ke chicken ga forget ta ko gwar pin ko ba ga tien ba ke ni ke na kon bo wa mi te mi chi ko de la ka kon chi kon abu parwe ka bu kon mu de story mi share kon ka ga kon for God's people to go forward fearlessly, they need to know the fact of their history. And o can airport o buka wun niam te dual. O buka jala buka wun niam te dual. Bukan a kon nga jo nene walked in chitwalk the history again. Kate chitwalk kate chiwa. Tawa and nimana allergy was advise believer to read Psalm korkel with the dish and a korkel with the bakel tako kun konanin ta lat kon gwa at least ka kel ka yok wade kon ka kuen ken di de ton di David choko kwor ke lu de die ken choko kwor ke lu de bakel ko tin mi ken kon ke te chigade welu re dien ke ken a goy kos even though that ken allow chicken put chicken lu ki chicken anya tin let put ke chicken bu to lu ko china to men let put the do of the be complete regardless of Sudan. The history of God's people demonstrate that no promise that God has made in his word will be unfulfilled, left unfulfilled. Tele yakel mi ko ro de yake jere riene ke mi bitul iko che bicho guade iko nene iga nekos ken mono ken longa lani. This includes both divine promises of present individual care and future promises of Christ's second coming. Ni luin kwarani yechu kereso jok. Te chu wona wal kena obi kwarani yechu kereso belun jok. Amide kona ngezo o mubi yiktuo, which will establish God's kingdom of justice and peace on this new earth. Eno maybe kuma kwarani hopos bachu ya ping ke siang justice ka siang chuni kena siang malka we mona men. Namojen the further thought and grape on charcon ke jeka Friday chala de rang ke tum ngereda me to de me and then inside story me ja kam kon ku kon continue ni story ut ke me ti kon ling me to kon la gare to de ke run bi me che work boarding school me che le yen bo e che le wona de last week ti kon part 5 ti kon ling wale lel kon part 6 lel kon ling last week ti ko ke miracle che la to che guru ba le de bum ke ninda konki ke Friday mu chang long ko ben de kwere jo an chan bela and ta part 6 che kunyo go continue the story cha lar no work no food mi tele lat telekon cha won wa de mechi en garage kona jole sekula me che kullu ko ba le de ke chang long ko ke chang long ne ti chiwa che kwerian officer kwerian che guru ne bemen let ke garamona che ku we gum chubare lai de o che ku ma jon garame che be melwa o be jo ku jin bi let ke chang lo ko che cher tin chu wi de melalar ke conscience che be violate che chare che be violate o ne en che la re lai de o en chen be let ke chang lo ko e char mi chira na mat ke na ko de na mo che wo re cher ke de kwere men la kwede ni che nga jo che gara me che mai ni che bele lwan go gere je o che na ma che bela so che ku joku so you cannot work on the Sabbath in the army jin chi belet ke chang long ko ki ke Sabbath re de ke na men che cha ti je u de mo che we ya to an chen belet ke chang long ko che wo ke tu chang long ko na ke Friday ke tiang wona ke chang long ko wona ke Saturday ke tiang ken tane ti jenda ra u do ngwana to en chen belet ke and then ja ku jo ke jen chi ku let ke ken tane to
tan ti jandara u dong wan me jin bo chibi mi ke tan ti jandara u dong wan cha ran ku ti jo kamu chande mit ke jamona ti jo kwere go ji kwere jo mi chibi let chibi mi cha wo mu chen bi mit ke jo cha wo if you are not working you do not need to eat mi chibi let the need go be meat. Eating is working. You know, a lot and myth a lot. Again, myth a lot. Also, some of the food is prepared on your Sabbath, so you should not eat it. And tell you could feel low kwa jaji je ko cha yo tam kwa nan tal ka chang long ko do. So jinbo chika de cham. Chawa and Sakuya was eating only bread and drinking tea because the other military rations contain lard. Wajen la chamane dabun keno mother in chai karada ko ken kwan tang kwan ten cha lap ke ten cha kam ke ken ding te ke mi cha la lard chere ke tiol mi chao kan ke kundu ko ngai je che kundu che de cham lard tiol ke bit mi kan ke ko point la cha la kundu ron. But he agreed not to eat bread and drink tea that was prepared on Sabbath. So en chai de meto de ku la chama ko kwan dia long kong chikerong chai ken da bude la ku la chama lat ke chang long de chu pak bo lo che le chama anymore. As recently baptized a Seventh-day Adventist, he wasn't sure that food prepared on Sabbath was off limit. Ko jen pa e buon. Ken e kon ha jo kwan de lat ke chang long ka e dong chiran ke de cham. Chiran de mi ke chang long but he needed to give an answer that met the officer expectation. But go to jo bokwara kamriet and loro de go ki kwara ngorke. If he had refused to work but demand bread and tea, the officer would think that he was being unfaithful to God. So gije nene lu we will look at the long ka jeno badabo kene chai de bele buru kam gije ke chang long be gije bu kwere je chare no jenbo te gul neme ko the latwo so why chi pet the to chi go ka chi ramala tet la kwan de ni la ka tal che guru ke chankel ke juok ba kwen mitil lard mitil tiol kondor ba ja tale ke kel ke chan Kajan Changamo, it was the only meal that Supu can eat. And then when a mokora de garamujokule chamona, but don't when a much de chari to baja talga chang longer. So Chabila cham no dabo, the dabo bicham ke chang long and a chai can tell when a dong there cooling your cham re yoga, then jawri ko bejo ba bao talga chang longer. Kako cha you which be meat go chilet, the pack on when and the din and there le chambo, Chabila cham ko latke chang longer. Please God, could you change the day from Saturday, from Sabbath to Sunday? Could you do that for me? Oh, good. Mulo da rode. Di chang la kwana tel kundurona. Tel liet kundur la talgamo. O cha de lat ke chang longo, ba de o lat ke Sunday. Di lat ke kuida mi set ke namo. Ta wicha pal ka kor pat. Can answer a kind of malu right away to pal ka korpat. Ja wo when it take a till liet kondorone. Ja move to Sunday. Ja go about alke Sunday. Sunday happened to be a recreational day for the soldier. And Sunday boy chang ja kuria leke chang me can di ni de ran la ne men nok allowed at time me bika relax bika ngar ke kure bika ngar soccer bika ngar ke basketball bika sport to kokien de ken kelen en gare chale su ko bije jabo eno cha loy de je ndung changa mo en ideal chwa relax loy na te ke je na dung de churi de la de nang ke chang long ka la sa be to and it would be easier for him to refuse to play. Ko gije je de tiang no de lari che ngar ke kure de no ke chang long ne dial balari je che bele. So he prayed again. Watch nyoko pale nyok. I'm sorry, but could I ask you one more thing? Peliaka, but de nyoko tike ke. Could you move the recreational day from Sunday to Sabbath? And odi chang tet ka loy ki chang arke man long na ke je la ramani man nok loy de je cha le pos ni na te man lat ke di you week ka Sunday di no ka chang long ka
So I don't need to explain every Sabbath why I cannot work. So chen bi le te ke lot ki chen bi la de nyok ni chiang tu ki lot ke men chen le ke je ke chen long ko. Cha wo ke kor yong ne kor yong ne me cha pen cha chien ka Saturday to Sunday chi chang en do bien en dal ke men ngar na ke je ki te loy na ke je cha nyong ni je chien bo cha mu ka Saturday chỉ lôi để chú thế giờ long cái mình đông chú quay được giờ là cái gì đấy mà còn bỏ quan đàn nó có take care cái con các gang con cái tin nhận ngoan chẳng chỉ answer chỉ bên có con có qua rồi ngồi con cái gì bên nó có con cái time mà loro được cái gì cái nó mi bên nó như vậy that's right cái mà bên nó như vậy bài show để bảo cảm như vậy cái chuyện đấy là con cái chỉ lôi để thế giờ long cái dân quá to để cha này lên liên á cái bằng thì sẽ to để sẽ là giết thế này nhưng mà có dễ bu college cái yo cái chang long ka kan wa se me bana je ga ka pali se che elia o ke jimera roy do jin pos mi faithful ni tu ke de mi de bi de ke jin pos mi koy loy de mi cher ke ki ne no ko mi je ko kon tu ko kon ngon te le mo ga min long ne ke le ni ke le de bo ku ki da kwara min guru ni de ke ne o de ne ro da surrender de ne ro da kamdi completely te le mo dong de ne do ja do jok de ne te da la te ke di kwara kami chine duer bine ben ke jinyamdu ka bine ben pal ka bine balang ka bine ke ke pale ne ka kwara jagna ne ko chiwi da buruich ko goy dial te chilat re te ka da ke lew ne ni tane ne to chete da ya la te ke kwara ko jin ko ni bwa ko ne ke ala do da ka ko da re sam no du ko goy du ko chudi su kwar mi di ke na amen bu kwara ko bete ke ye yendial